Sige, first receive though, first receive. This would be an honor. Bayad niyo. I got a new camera, man. Yo. Alright, what is up vlog? Ichibro nga na naman. So back at it again with a new vlog! Today it's June 9, 2018 and padulong nag-assemble lang sa kaming taxi guys. Na ako ang igagaw na akong mami. If you are new to this channel, you better smash that subscribe button for me. Welcome to the vlog, welcome to the family. Let's be happy and be part of this journey. So it's been 2 weeks na sad no since nakapag-vlog ko. As you all know, busy na sad ko. Dili na ako ma-insert ako ang pag-vlog bitaw sa akong schedule. Traffic na sad. Another random vlog na sad, you know. Basta kabalo ko nga this vlog is about to be lit, no. Happy na din mag-eskwela guys. So excited na ako mag-eskwela kay makapag-vlog na kung tarong may pag-eskwela na lang kay libre ba. Libre mag-vlog dito bitaw tapos dagan sa kong mamigo nga new student. Ambot lang mag-NFC siguro ko no. So let's start our day na lang with the taxi vibes. Taxi vibes in 3, 2, 1. Enough na sa taxi vibes no. Hapit na mi sa SM Lanang guys. Excited na gid kayo ko because this day is Sakita so this day is the day that I've been waiting for no. And later on mag-upgrade na sad ko sa akong vlogging camera. Di ba Mamek? Oh. Oh daw. Speaking of nanata sa SM Lanang guys. We just arrived. See you guys later na lang if makaabot mo dito ha. Transition in 3, 2, 1. Alright guys, nanami din sa SM Lanang no, sa 3rd floor. My god man, one step closer na ko sa Kwang Gym. Are you subscribed? Are you subscribed? Huh? Are you subscribed? Like and subscribe po, listen to this vlog. Are you subscribed? One last 750D na nasa photo line. Man, yeah man, yeah man. Yeah man. Sir, good afternoon. 750D. Mommy, I have one question. Seriously? Is this a dream? Man? Is this a dream? Ate, is this a dream? Is this a dream? Yeah, it's a dream come true, man. First touch, baby. First touch. Dapat right hand. Kaya right-handed mo ko. Yes, you're mine, man. You're mine. I can't believe, man. Ang sa te? Wala. You're on YouTube, te. Successful na kay. Kalimot ha, balik niya diri ako. Ay, te, pakyawan ako nito ng camera ninyo diri, te. Ay, Wow! Chisan si Mami? Like and subscribe, Paul. This will go always vlog. Is this mine, man? Yeah, that's mine, man. That's mine, man. That's mine, man. Muna yung price. But kabalo ko nga worth it gani siya. Oh dude, man. Oh dude, man. Oh dude, man. See that, man? See that, man? See that, man? Nag-mention man to ganiya. Siya palitan na ako yung mangod na. Sige, first receive though, first receive. This would be an honor. Bayad niyo. I got a new camera, man. Yo. Guys, ano naman diri guys? Palit mo camera kay si ate buutan kayo. I got a new camera, man. Mommy, thank you very much. Can I give you a like and subscribe on this? Luga always plug this. Lagit ko kabalo kung gusto akong ma-feel right now, bay. Wala pa ikaw na akong ate, so mamalit sa may pagkaon sa akong ate, no? Mga matay mo kitang tanan, if wala ikaw, no? Kailangan ko din ako magbinutan ron, guys, kay as you all know, ipalitan ko bagong camera ni Mami. Diba? Kailangan ko ako magbinutan, yeah. A few inches later. Well, first of all, I'd like to thank my mother for buying my new vlogging camera, no? Mami, thank you, Mami. This is real, man. So kita na lang taon niya sa Davao Doc. Man, this is my first time, man. Sa ito yung gingan? Alokan. I've been really trying to hold back.
Let me check. Alright vlog, so karon lang nakapa-check up si mami no sa yang imbuton sa ang i-check up. Basta ana sila nga bawal man daw mag-vlog dito, so karon paguman na lang kung nag-vlog. Gisakay. Wala ko nakatarong og storya ganina no, kay as you all know gipadali-dali gid ko niya sakay kay basin maabiyaan ko sa motor ba. So guys, by the way, paana dira mi sa Possum guys, so there you go. Ato siya sa Starbucks. Unsa there Starbucks? Starbucks. Ay nano dito dire di ay. Few steps na lang ta no. Apit na ta mga bot sa tong final destination. So na nagid mi dire na. So since one bar lang man akong camera, i-switch lang na ko ni sa akong new camera. Yeah, namin dire. Dire ang dire. Did you feel the air? Alright vlog, so now I'm using my new camera. Okay, boy, my god, man. Oh, man. Yeah, man. So, gi-change na gid na akong camera no kay as you all know, lobat na gid ang camera for like 1 bar na lang nabilin. So, gusto lang sad nako nga gamit lang no for the first time, and yeah, bapo kay ambiance diri guys. Mga names dogs man. Gusto ko ni Kwanda. As pinaka-cute Gusto ba? ko ni Denise. Bimbing ko an. Alpo. As pinaka-cute ba? Kanina pinaka-cute dito. Bay, kasi kito lang bitaw kong bay, pero ano kanin, di ko gero bay. Wow, master. Turuan mo ko master. Ha? Master. Teach me master. Tingnan mo ba? Bay, social pa man siguro na kinaan yung mga ero bay. Hey, social ka kinaan daw. Oh, Anong galuya ba ni? Wapo di mata ba no? Mas pilangga pa man siguro ni kaysa sa ako abay, kani mga ero abay. Victor. Kani kete mo daw ignong mo. Tako ignong mo. Oy, video na lang. Nagasta mag 30 mil kasi. Kay guli na siya. Ano siya sa bagon gitu ka. Ano siya sa bagon tika. So, ngulit lang siguro ta guys. One last goodbye mga bros. Yeah. Bye-bye. 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 Bye-bye mga doggies. Bye-bye. Bye-bye Loy. Pabilin Loy, iro man ka Loy. Sige magkagukod-gud. Ganyan rin siguro yung nagyaw-yaw kong mama ba. Say feeling gutom na. Ha? May ikaw-taw. Karon lang gid nako na-realize no kung unsa gid ka gwapo nga every time nga mag-vlog ko ba kana makita gud ni myself. Pares anyo, kabalo ko kung asa ang napil gud sa camera. So, gigutom na gid mi tanan no, wala pa gid mi kaon si sukad ka ganina. So, mga matay mo gid tang tanan if delete ang mga on. So, mga on sa amin no. Thank you mami for my camera. Isa daw ka 360 TV. Vlog life man, vlog life. Kapwa gid din mag-vlog. Ayo, like and subscribe po ulit Sulga, always vlog. Mga unta ninyo sa chowking tamangaon. So, sabot-sabot lang sa amin ni mami, no? Ang deal na mo kay, palitan ko ng camera. Tapos, if mapalitan ako ng camera, magbinutan ako for the rest of my life. Promise, By the way, wala gid ko nag-expect kanina ba nga palitan mi to ko camera sa kong mami kay abi na ako nagbinutbot lang siya. Pero tinuod gid yung giingon. Di ba, mami? Oh. Oh, lubat na akong camera. See you guys later na lang sa balay. Transition in 3, 2, 1. Yo! Finally back in the crib. So, ganyan lang gud mi nakauli guys, no? Pero gi-charge pa man gud na ako akong camera kay lubat gud kay siya. As in, lubat gud kay siya. All I can say for this vlog is para sa ako gid siya guys, gwapo gid kay siya. Kana bitong feeling na makuha gid nimo ang gusto gid nimo bitaw. Murag ana lang gud. So maybe let's call this a night. For this vlog's post notification, shout out goes to Carl Joshua Muiko. Hi Carl, thank you for turning on my post notification on. So you guys already know the drill. If you want a post notification shout out, all you have to do is turn on my post notification on by tapping that bell icon beside the subscribe button and just comment done when you are done. So
Guys, thank you guys for watching my new vlog. So if you want more vlogs, make sure you already smash that subscribe button for me. This is your bro Paul Sulga signing out. By the way, wala gid ko nag-expect kanina pa nga palitan mi to ko kamera sa akong mami kay abi na ako nagbinutbot lang siya, wait lang. Di mo focus. Kay abi lang na akong nagbinutbot siya, pero tinuod gyud yung giingon. Di ba, mami? Oh, stress ko niya. Mahal kayo.